akashonsho shaka tuketa umurimo gwanje ntakusibizeyo Jemima na Charity good morning omukashesha akaturi aha Garage Street turi mu garage rizo twatayira makanika ogutondi John Muwawu Steven amazira imyaka erengire omuri 10 arikanika nyenda tumwakira nje tugambira umurimo gwa makanika na mnonga iwo muzire wabo ryo kunaro munyeto urukwenda kuzo mu murimo gwo kukanika oshime kuba nokora ki oshime kuboine bikwato ki oshime wegire kikwingana ki kangambe bicyenkwakira umwami Steven Muwawu atugamira arunje tugamira mazina je myakaye n'umurimo ogungoguwa mwami Steven o live at TV West no sakugira hihi tugamira mazina gawe myaka yawe na n'umurimo ogu n'umurimo ki amazina ndi Muwawu Steven ni Corona Kampala Auto Garage and Company ninye makanika mukuru wa kandi ninye managing director wa garage eji itumazira imyaka mingi turikora kazanye wego muri mazira imyaka nka 30 imyaka 30 na mnongo gwo munyeto muzira arikwenda kuza umurimo ogu ashime kuba nakora ki umwana osomere kumwegese mice ke yabutoza ntwakira abana bari school drop offs school abarimiro kusoma tubegesa degemyoga yo kukanika babasa kwebisaho nyencha kare no kutunga cyo kubabisaho toje kugamba umurimo ogu ntarebo kukanika motoka umirimo yona abwakiwasha ziri mu kukanika motoka kandi ogwe omuzire arikwenda kumanya kwati no kukanika ashime kuba nakora ki kusara mukanika motoka kujikwa kukikakireke ngo cyanje kugira ngo muzeyi wanje akari makanika kunagire kuzarwa nasanga tuyine garage ari kanika motoka z'abantu so nanye nakuno umurimo gwe abo kuba niko gwatusumise niko gwatureberire kutubisaho so nanye nakunda umurimo nakunda ndi kandi koro buri mu makanika osomere kubanza gukunda ukabona gukora kutunga musente wota gukunzire tukabaza kuya musente ati eje motoka eji nabwe yabe sisikire mukake umutwa kugireta kajakisa tujasesinga tujurikiriza ubwira buri wakare turikizana na namatugito manyango ati yafeki konkati barisemo rukeza amasanyarazi tukosaro ncyazi kukebera ukamanye kifire ko kufitaonka icon ya dashboard ukakebera ukarebe kifire ukamwendo kikakura ukizakora ki kukanika omwami Steven hariho gomurebe wa TV West ari na turebegesha ayi no mwana omuka naenda kureta umwana we nubasa kumeza buhabusiki kandi umwana ogwe ni mwakira abana bayine myaka nari umwana akwenda kuzumbwa amakanika ashime kuba yine myaka ashime kikwingana ki na mnonga wakwegomba umurimo ogu antukira kwakira abana barengize imyaka 18 nkite ko kuri kugamba kandi umwana asemere kuba artist amazine kasini yafu abo kugira ngo atiye birebi emotoke zizire zirya amurembe ngo asemere kuba yine cyakumanya kusomaho yaba tasumire ona bweni kibaza kumuteganiza mukake kake kuza kwega buriyo waka tugesa munonga abana batosumire konka batungire challenges ngo emotoka ati zizire ni ziyamurembe musya neteka onke kintu yatasumira atakubaza gukora kukimanye cyata so tunakira abana atiste abayirize kasini ya 4 omuri wa TV West akashonshorche no murimo gwanje turi nkaye turi ari Kampala Auto Garage aho mu Rembo Rwamba tune makanika Steven Muwawu ogunajango amazire myaka erenje 30 mwami Steven omyaka 30 ari birunje byotungire na nebizibu reka tanke na nebirunje na mnongo gwa akwegomba umurimo ogu ukabe mugambira cye birunje byotungire abirunje byotungiremo cyo kubanza cyabyo nanyine kayanye kombeka nkazinzira abana basomise mutabana wanje mukuru akamara akatunga degree mwara wanje ari musinya nawa amazira senior 6 ari naza kujoininga university so nimbasa kwebisa wonko umuntu umurimo gwanye ngundeberire gunkorera kimwe cyona nyine motoka ninyevuga mwe ntero w'kinkwenda mu museji kugira ngo iki kikumuteganisa umurimo gwanye mwe gunkwasireje omurimo gwa gukwasireje ekiche izo bari yaza kurenga na mnongo gumurebe wa TV West nabasa kutasiya zingaye nikirugirira mu gwa akora ratinkeje mimo yito yawa makanika tuyinkaba nokera kaseso iza usanga otegiba kutegereze ninga umwe uza otegerezo mu gwiza konkeche munonga at least emitwari 10 ugitunga eche munonga emitwari 10 Charity na Jemima basa ugitunga mu mugo wa makanika ekiche hati wari yoko muka umunyeto gayo mu mugo by'umyoga Museveni ageta okorra utakakore kidachoka gire cyo wakora mwami Steven twarebe ebirungi ebi challenges umuntu yaza kwijo mu mugwa ba makanika
expecting echi waza kwizo mu gwa makanika no expecting kwizo mu mugona nko kimirimo yo nayo ya butosi bakora kuyaho ito kikwebembeza n'amazima kugira ngo umuntu naba yakwentrustinga ne motoka yeye kandi no kureba ngo icyo uri gukora cyo gukora no kimanya abo kugira ngo ito twakora cyangwa umunonga kureba ngo twatunga butanduza motoka mu town so tuwaza kufixinga motoka yo muntu osomere kumanya ngo icyo gukora no kikenga kandi no kure kintu cye mbwe tubembeza safety yo kubanza uko safety niyo kubanza tukabona gukora ki nukore motoka umanyire uri kumanya namagara go muntu aboko motoka nayo namagara nka go muntu genyine nayo ne waranko muntu kwakurwara esasa kandi yasasa teguyote kugarukira kusasa aza eretira abantu abandi bizibu aboko katugire ngo wakora nka brakes yanga kusiba neza kutomera motoka z'abantu abandi wabotire muka indicators zitakutera umuntu takamanya ngo noza kwita kuza side ye nusanga yakutomera so ati kwa avoiding accidents so muhanda somere kwebanga umuruka waji fixinga buri kimwe cyo nakiriyo mu buteka bwacyo kandi tekuza kureta butando mu gudu omwe wa TV West no manya okora ni rwo mu rwo murembe twino mwami Steven muwawo ari mu Kampala garage omurimo gwe ni makanika nakanika motoka tutareba wapi tutareba turiyo turebe kiruka omwami Steven harabine motoka ntaka kusibwire hari ibintu umutebeshe mukwana natangira kumanya ngo akasheshekera izoba hina abana bari bagenda mu mashomero ubundi ababere bari mu isa bari bagarayo omuziro gwa ine motoka ashimwe kuba nareba ki osomere kukebera oiro omotoka yaberimu no yamu dipstick ni yeji no kanyuramu okiyamu kachebera ati oiro aerorevozi omanya ngo oiro erimu okebera mizi agaredieta arwaka radiator yeji radiator jibere ku mukamera omuzira ine motoka atakumara okebera ngo mizi garimu kokeza kumanya ngo mizi garimu oreba break fruit kugira ngo motoka esemere kubane siba break fruit neji oreba ngo na eri revo so atware babyona ngo birije oreba na battery yawe komereje ati ochekinga na mpira emika byagirimu ati ezo nizo basic needs byo byosomere ku checking ngo mukasesa ukareba byabirije then utandika motoka yawe vugogera omuri wachipe yagamba kagambo yaketa basic needs nishika tukushomare ngora primary twatune basic needs other the four basic needs result ga basic needs na mnongi wa ine motoka chebera amiz radiator chebera brake fluid ya braking squad chebera mpira chebera battery omwami Steven mwawo obugambo bwa muheru ogwo muzira kwena kureta umwana kwego bwa makanika aije naki ebikutanchirwa naizana na overall keje yinzwire aizana nenkitezo ezikusweke bigere kugira ngo bima bitamutera na umwana nabayine yoza tuzo kutandikiraho na kaskuru physical chekache tukabe tukunda tongeye kuganira akashonshoche no murimo gwanje iwo muri wa TV West amazira nsenyumo Gideon turi Buchungu Road tino mwami Steven mwawo amazira myaka ekurenga omakumi ashatu omurimo gwa makanika yajango ogu no murimo ogwatanchiro ishe ekikumanisi wo muzire oyo no muga gorukora omwana wawe nabasa kuzombigere kugigumizamana no mugogo omurimo gwa makanika ekiche yajango izoba nabasa kutasya emitwaro 15 ekiche izoba ryarigenzire ryarishobira konka nabasa kwebisaho ayina bana bagira university n'ibindi bingi nkabire ntunda konjayo konka wakire kangaro mu studio Jemima na Charity bakongera mu program ya simu kanasi gansenye mo Gideon aho murembo rambara